Haduk saugul perkerwit hatrik sendon Osman Dembele haka jingil kai Persya ya ke Norway. Haka jingil kai match day 3 jong kiri na ke grup I. Kata ke France Persya ke Norway. Haka ne ke jingil kai ke France ke lawan penim ke Norway ta saugul lawai. Perladangi pai ke ne ke jingil kai Osman Dembele tang ke kelas step lawan tap hatrik. Kata haka menit kebanyau ya ke bol ke asis da Kylian Mbappe berbuat saka gol haka menit ke arpau ya ke bol asis biang da Kylian Mbappe par haka menit ke lai puar Osman Dembele ula pendebek hatrik jungu ya ke bol asis da Tchouaméni. Hendrai ke Norway pat haka ne ke kelas step kala lawan penpai si gol. Pat kumta ke kelas step kala kutno dalai gol lawai. Par haba wan pai ke kalamet ke France kadang lahi banyak kai bah Dakaba asyong wai artar ke jingir kai kata kamit ke bakandai pau plus sau udah siar duwe wala penki beng kejar na benta ke France ya ke bol asis da ubar kola pat kumta ke jingir kai kala kudno da sau gol lawai paling ba kan kanam job ke France kala poi hakli kami king point jong kiri na ke grup I paling ba kan kanam job ke France kan kun Persya ya ke Sweden hakarau ke belai puar kat ba ka Norway pat deng ba ka ne ka namrem ka poi ka kedan baar da ka ba ka yo rupon pat kan kun Persya ya ka Ivory Coast ha ka raw ka belai puar bersakawai per kejigir kai match day 3 jong kiri na ke grup I kata ke Senegal Persya ya ke Iraq berhakane ke jingir kai ke Senegal ke lawan penim ke Iraq da san gol la not parleng ba ka ne ka nam job ke Senegal ke lapoi haka kedan balai jong ka mi jakin point jong kiri na ke grup I. Paling ba kan kanam job ke Senegal kerang don ke jingkerman baja kumno kelapan yorung syakarau ke balai puar nang baki tim kibadan haka kerdan balai. Te paralog mentaka sengi tangkini ki video kibakan diat kublai shibon.